veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi tutorial na mom kanalu. U današnjem tutorialu ću vam pokazati jedan najbolji sajt za skidanje igrica u 2016. godini. Znači sajt je stvarno vrh i link u deskripciji videa. Sada kada dođete na sajt vidjet ćete ekstra dizajn sajta i sve je veoma jednostavno. Objasnit ću vam i kako se instalira i kako krekujete, bukvalno imate i gameplayeve iz igrice, screenshotove, imate svašta. I možete i pratiti na Twitteru i na Facebooku. Sada, ovdje ako ne možete da nađete na njihovoj stranici neku igricu, imate ovdje gdje možete da pretražite, na primjer GTA 5 ako želite da skinete neku drugu igricu, možete ovdje da šerujete i vidjet ćete. Sada, ako vam se svidi, evo ja ću odmah prvu ovu igricu, na primjer meni se ova sviđa odmah, ova X-om dvojka, ok, ja ću to sada kliknem. I znači, kada vas dovede na stranicu, sada ću vam pokazati samo da mi očita, malo sporije očitava zato što snimam. Ok, evo ga, kada dođete na stranicu, znači bukvalno ovdje imate sve, imate ovo ćemo poslije, imate info prvo, kako se instalira. Znači morate ekstraktovati, sad da ja tu ne bi objašnjavao kako se instalira. Znači imate kako se instalira, imate gameplay, možete pogledati gameplay, imate screenshotove, imate sistemske zahtjeve, imate minimalne i ove najjače sistemske zahtjeve, i ne najjače nego ove, bože, šta vam je potrebno da imate najjaču grafu u igrici. Znači sada idemo na deskripciju i download, i kada dođete tu imat ćete da skinete crack. Možete birati sa kog hoćete sajta da skidate, vidite koliko imate ovih dugmića download, tako da možete da izaberete jedno koje hoćete i da kliknete, ono će vas direktno odbaciti na neku drugu stranicu gdje ćete skinuti crack. Sada kako da skinete igricu, jednostavno odete samo na ovaj neki od ovih linkova i skinete igricu i bukvalno samo kliknete i ono će vas odvesti na neki od ovih sajtova i tu ćete isto skinuti igricu. Nažalost ne može preko torrenta, koliko sam ja ukapirao, ne ide ništa preko torrenta, morate sve direktno, ali možda i to nije loše. Znači imate ovdje koliko igrica zauzima i eto, to bi bilo to. Nadam se da vam se ovaj video svidio, nadam se da sam vam pomogao. Ako jesam, naravno stisnite dugme subscribe, besplatno je, nemate šta da brinete. Lajkujte video i to je besplatno, komentarišite i to je besplatno, sve je besplatno, samo ostavite neki vid podrške, tako da vidimo se u sljedećem klipu. Veliki pozdrav i ćao.